Ntsane wa Mphaki Quting o petlilwe dilemo tse 30 tjhankaneng a sa itefelle ka mora ho fumanwa a le molato wa peto le ho etsetsa moradi wa hae wa madi lesea ka mongwaha wa 2021 lekgotleng le phahameng la naha ena ka Labohlano lena. Bopaki ba mofapahloho bo re moqosuwa o ne a kgaleha phaposing e le nngwe le ngwana wa hae ya neng a le dilemo di 15. Bosiu bo bong o ne a fihle a tauwe a fumana ngwana a kgalehile a mo bitsetsa betheng a molela ho hlobola diaparo a mo beta. Ngwana o tlalehwa a ile a tshaba ho bolela ka ha ntata yena ya itse o tla mo hloboha a be a mo kone dijo ha ka bolela hore ke yena ntata ngwana. Diteko tsa madi di netefaditse ka dinoko tse 99.9 hore moqosuwa ke ntata ngwana eo. Lekgotla le itse peto ke ntho e mpe e amohang motho seriti le boleng haholo ha e etswa ho ngwana ke ntatae mohlokomedi ya tshepetsong ho mo sireletsa bosiung ba mmae ya neng a ntse a fata metsuntshunyane Afrika Borwa. La re ke tabatabelo ya setjhaba hore makgotla a fana ka kotlo e boima ho dibiti le hore ditlodi tsa molao di kotule moo di jetseng. Moahlodi ke Mmadiepollo Makgetha. Tlaleho ka re lebohile le ngau.